Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balwan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya Fabricate Shnong, ringkat bat ka BDW International School Nongsyang Langkarding Shnong. Admissions open now. Banya tai halor kumno banwara abyang ya ka jingsong sok songsan ha East Castles District hadin balami ka jingthon ha ka songsok songsan na ka jingja thombor ki barjala ya ki kasi ha ka Shnong ichamati ha ka arpo pratrek ubnai pang munta usnam arja arpo ha ka artrek munta ubnai Lber ka Deputy Commissioner jo ka East Castles District ka kong mat siudor war Nongbri kan salom da ka jelang ya ki Nongsynshar Shnong jo ki Shnong baper ki bahap apo East Castles District kiri pok khamat ke jela bat ki Nongïalam jong ki Niam baper ban pan ke jingkersha naki banjele komno banwara byang ya ka jingsong sok songsan ha East Castles District bat komjo ha ka jela hi brokaway Nongïalam jong Chief Minister Nongïalam jong Home Minister ban Nongïalam sarkar bat Nongïalam district administration hero ni semkhia ikini jinja ini kisni badan bat ni semua bagadon kata ka jingdon kam ban ya don bizin kendo Pedeng ki leaders care kita kalau nak kalian jong ki religious congregations and communities, but ki we communities kemudian apa tentang ini asal kunjuru ki eminent personalities tiba ni lakerpan ki bikin wan ban kedua ini saya sini kalau meeting ini ha conference hall apa live session ni. Nah tentu ya baru di Nongsynshar juga Sorselong berkunjung di dalam distrik Brokaway ban yelong berjaya ya pegi ban tengah ba kandon kejingan ramai di Subunsan ada distrik nang ba pasti di Brokaway kan tanya sekemat kan bro.